The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Anguvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele elihlelweni sive siyathuthuka lokuvusela kunguye nokwazi iphumelele wakadlamini. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela kwethulwa ngalokusemthethweni kwetindlu letimbili kuwo umndeni wakaGininza khona eMawelawela enkundleni yaseNgwene. Tindlu kembukeli letethulwa ngalokusemthethweni ngilo liphini laNdunankulu Imphunga Thulisile Dladla ahambisana kanye nayo indvuna yetinkundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini. Tindlu kembukeli utawuva kokuthi ngekwakhiwa tahulumende wembube imali lebalelwa ku-150,000 emalangeni. Asingene lihlelweni kembukeli ngethembe ukuthi utalithokotela kakhulu. Leli khaya lakaGininza leli lapha eMawelawela ngaphansi kwenkundla yaseNgwene lithola lolu sito lokwakhelwa letindlu letimbili nje kulandzela ukuthi uhlupheke kakhulu iminyaka neminyaka lihlala etindlini teludzaka lokuvakala ukuthi bese ufile kubhadzana nato ikakhulu ngetikhatsi tasehlobo. Kuyavela ke kuthi ngeminyaka wa 2021 timvula letimatima tawisa letindlu tawo lebe bathembele kuto kwacala yona ke inhlupheko yagcwala sisu lokhu sewuthola lolusito lokakhewa ngemakhosi elive ngalo lusito lwelihovisi leliphini laNdunankulu kuwona lomnyaka. Letindlu letakhiwe totimbili tibita imali lecishe ibalelwe ku-150,000 emalangeni. Makoti wakuleli khaya Makehloniphile Gininza uLadlamini naye kuthiwa abelala emile nalinako njengoba leya kakhe indlu beyibhidlika iphinze inethe luphahla lwayo njalo ngetikhatsi tasehlobo. Unebantfwana labangu-7 labasithupha babo besilisa bese kuthi munye wabo wesifazane. Kuyavela ukuthi uyise wabo wabashiya basebancane kakhulu ngeminyaka wa 2007 lonina wabo wasala avuka nabo kude kube ngunamuhla. Indvuna yenkhundla yaseNgwene umnumzane Bongani Dlamini lebe ikhona kulomcimbi ngiyo kanye leyemukela liphini laNdunankulu nelibandla lebe lihambisana nalo neliyovula letindlu talomndeni ngekuthunywa ngiwo emakhosi alelive. Enkhulumeni yayo indvuna yabongela lomndeni kuwo emakhosi ngalesipho saletindlu. Nathi siyatesaba siyinkhundla kakhulu kulolu sito losendele kwanasibuka le one room nje leya nayo lebonakala yinhle seyisezingeni sibuka le two rooms lena lenhle kakhulu esezingeni sibona ke umfutho walo libandla loligijimisako noma lolithumako luphiko lwa NDMA lolusenhlangano siyabonga lo visitor babedlamini ne D7 lanato Nkosi yami siyabonga kakhulu siyinkundla sithi nje usethule umthwalo make akusho nalo ukuthi futhi ngiloku kuphela nangala ngenhla njengoba bekushidiwe lapha kashidi umhlonishwa ukuthi kufika nje kwinye indzawo utawubonakala ukuthi tonke tindlu setivuliwe sithi nje ngalamagama lawo Nkosi yami nayo imndeni leminye yakhona ngale kaMntane Nkosi leyakhelwe futhi kwayona letindlu letinjengaleti ngenxa yetiphepho asisho futhi usekuphelele Mgabatseli ukube singasuka la ngenhla nje kunamalelo safa kukhala nanayo uthi abantwana bahlu bakephake ngeke ukuthi ke siyayisichaza ukuthi umuntu omdzalo uyagijima uyathumele mane kukhanza ukuthi sekwala kona akusafinyeleleki kepha nje isive sakho siyabonga kakhulu saseNgwene sibulale emabhodlela Mntane Nkosi sithi awu sengazi ukuthi Inkosi ngasigcinela wena. Umnumzane Nkambule lo wakhulumela abomakhelwane balomndeni wakaGininza naye wakhuta lona lwandle kuwo emakhosi ngalesipho lathi besivele siludzingo lesikhulu kuwo. Sithokota kakhulu sibomakhelwane balendzawo lokwentiwe ngilomdzala lamhla sithi siyabheka sikhanza ukuthi likhaya litintile ngathi kunababe kanzi babe kude wakhe kumsebenzi lomkhulu kakhulu kungathi Nkosi yami bekungede kwagcina la kithi eMawelawela
bekungathi lonke leSwaziland letithelo make abengadenta njengoba nje agijima kangaka kuthi lonke lelivela Mswati la kunetinzanzane khona labahluphekako kube njena akusithokothisa kakhulu sibala mawela nathi sethi sasihamba sithi gaje lapha ukuthi nabu bucwebecwebe athi siyabuka sibona ukuthi lendlu lena inhle ngaloko ehlule kungathi kunababe lakhaya kanzi kude babe siyabonga kakhulu sitakhamiti tasemawela Nkosi. Gogo wakuleli khaya lakaGininza akawuvali nani umlomo wakhe ngalolu sito lokakhelwa lolu phahla lathi gogo lomphofu bese bahlupheke isikhathi lesidze baphila ngalo lusizi lwekubhadza kudzilike tindvonga tetindlu tabo ehlobo. Nkosi yami ngiyabonga nami lolusito lolungaka leningentele lona Nkosi yami bengingaboni ukuthi nami ngoba ngumuntu kodwa lamhla sengadibona ukuthi nebatukulu bami ngawukhona kubhaqa bengingakhona ukubhaqa imvula bedingidzinza kodwa lamhla sengibonile ukuthi abantu abembanami sebatawulala bakhona ukubhaqa noma lina batawukhona ngibonga kakhulu. Makoti wakuleli khaya make Hloniphile Gininza uLadlamini lowashiywa ngumyeni wakhe ngeminyaka wa 2007 naye ubonga uyagangatha kuye hulumende wembube ngalolu sito lokakhelwa indlu. Uthi nakhathaloku umyeni wakhe wamshiya nebantfana basebancane kakhulu yena kodwa ukhonile kuwa avuka nabo kusukela ngeminyaka wa 2007 kude kube ngimanje. Uthi bebavele bahlala etindlini teludzaka lebetidzilika nalinako ngetikhatsi tasehlobo. Uthi indzaba yendlala ke yona ayitekwa uthi bahle balala bangakadli. Kukhulu ngingaba nekukhulu lobuningi Nkosi isengake lo lusito lokuthi ngithole kwakhelwa Nkosi ngobe bengilala endlini le yelidzaka nakufika letimvula tifike letimvula tifike tihibite lendlu ngiphinze ngicalele phasi ngakhe kanti nginebantfwana sidosa kalukhuni kunethwe timphahla kunethwe namabhuku abo esikolweni nami ngiteke inkinga ukuthi sesilala kuphi nalabantwana Nkosi. Lokunye vele ikhwabza vele ukuthi sihlaselwa nangilendlala vele sikhona khona lapha kulendlu kude lesikudlako kodwa nje ngiyabonga lokuthi namhlanje le ndzaba yokuthi ngithole kuladi induku ngibonga kakhulu ku-DPM naso sonke isizwe saMswati ukuthi sihambe sangivela ngoba ngithe leminyaka la ngacala khona solo ngikhala ekubeni kushona indvodza yami nga-2007 olo nginathi Gininza ngoba kwala abantwana la ngishiya nabo babancane ngakukhulisa ukuthi inzanzane letincane ngiwangivuka nako vele lobukhuni ngize ngathola ukuthi ngiyalo nga-2024 ngikhani isito ngilithola lwalo ukuthi ngakhelwe. Ngiyabonga kakhulu boNkosi naso sonke isizwe saMswati nakuye DPM ngiyabonga kakhulu ukuthi singisitile sangakhela leli khaya lokunilibona nje lihle nje. Ngiyabonga kakhulu sengathi Inkosi inganiphakamisa nilibandla lami lapho ngikhonda khona ngobe kwabona lona kucala ukuthi umzalwane wethu ulale baleni ngovi lapha siyahlazeka ngcono usuku nemsisi usesinane somakhela wacala lona khazara ukuthi seliphelela eteni ngelibandla ngekuthi kwakha kuyimali. Ngiyabonga nje kakhulu boNkosi nalokuthi nje nalokwakha kona ngibone kahle lokuthi kwakha akusikulula boNkosi ngoba la into lebengihlupha nje ngenanti kuthwala inanti enhloko toti ngithule letindlu kulena nje bengiriya ngisho sihlabathi kulena lencane bafana abantwana bangisikisi yimi infondatana sebabonke bangiseveni. Isithiso sami bekwekuthi ngakhele likhaya lalabantwana ngilokhona ukuthi noma ngabe ngikakwendeka nisuku ami setiyahamba tiyaphela emhlabeni ngibashiye ebaleni leliphilile etindlini letiphilile lapho bangasayi ukuphindze baphathaniseke khona
ngiyabonga kakhulu sive senkosi kungilekelela kangaka nangithwala njengathi uNkulunkulu anganipha usizo. Tinto lengidingako nkosi sekungaba kwendatha nako kudla ngoba vele umuntu longasi lofikile kahle nami emtundeni ukuthi bengingashiya leli khaya ngihambe ngiyosebenza. Ngiyakudinga vele kakhulu nokuthi ngilale ngilala ngakahle nalokudla nabantwana. Ngakwenza ukuthi ngithola inkosolo la bangicashile nami kusasa angakhoni ukuthi bangicashe vele ukwenza ukuthi vele ngithila ngalo ukuthi vele ngichanza la kulabantu bangicashe ngikhathi indawo ukuthi ngibasebentele ukuze ngizokhona ukuthola kudla. Mhlazana bangakacashi vele kude siyalala nje bahavuka esikoleni bahambe bangakadli nami ngihlale ngingasathi ukuthi indawo thini ngikonje lengathi nginyalo nje sengikhala ngako bonkosi. Lilunga lephalamende lenkundla yaseNgwene umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini lophindze abe yindvuna yembuso etiko letinkhundla jikelele naye ubongela lomndeni wakaGininza ngalo lolusito lokwakhelwa. Umlangeni uthi luphahla kulomndeni belusidzingo lesikhulu impela. Bantu benkosi utawufakaza naniseni nobabili bavukile lokuthi labaye bawhlola khona timo lebongacabanga ukuthi simo salakhaya kaGininza kude lesinjengazo. Kunetimo letingetulu kwala Gininza mhlonishwa. Nakhona lezigcina sibesaba labantu benkosi tabathini sitawuthini sicambela thini emanga Nkosi yami bese yamanga sinawuthini kodwa ngoba lesimo ngiyasibona vele kuhlupheka mhlonishwa kuhlasele baseNgwene bayabonga kakhulu umsindameni ko DPM nelitiko lakhe kodwa vele solokuhlupheka kaphela eNgwene solo bayakhala eNgwene bantu sizije mhlonishwa ngalawo magama siyabonga kakhulu lokuthi akwakho la utawunyathela bese uyabonakala umehluko ngoba ngiloko lesithume kona ingwenyama lo ukuthi asingagcini ngalokuya asisingasibona lesimo bese siyaselapha kungako ke sibonga mhlonishwa ukuthi lamuhla lesimo lebesilakha soselaphile lamuhla kule nkundla yaseNgwene siyajabula kakhulu lokusijabulisa kakhulu mhlonishwa sijabulisa ngilokuthi besinawe la kungekudze utobona nasimo lebesitokulalela sona sekuhlupheka lakhaya kaGininza wasumela etuli nakhona sitekulayela wathi ubonile wasovele bathuma abantu abakho lokuthi abasukume belaphe lesimo sithathumise ke mhlonishwa lo ukuthi bevele likhona lo office leliphinda ndvunankulu itolo abevela khona NDMA itolo kodwa mhlonishwa sasisho lo ukuthi nami sengikhuma njengelunga lephalamende laseNgwene nyalo lokuthi siyawubona umehluko dlala siyabona ukuthi kubanjiwe kucinile na NDMA nayo wafakile emandla noma tehlakalo tanza kangakanani even kodwa nje uphumile ngayo yonke indlela ukuthi emaswati engwenyama abonakala asitakala sisazibonga kakhulu ke dladla boholi bakho le etikweni lekunikela ingwenyama ukuthi ulihole lo ukuthi vele kabonakala ukuthi ikhona le vision lo ukuthi lamaswati angaphila ngcono asitakale siyasibonga kakhulu lokho mhlonishwa baka NDMA so ushido ke ndivuna mhlonishwa lo ukuthi lapha lokuhlupheka thina la eNgwene vele awu kwasigana mifula hambe konke amabloho sesibonile usebenda nangala ngasethi indlini ke mhlonishwa siyakudumisa lo sokwendile siyakulilela futhi idladla lokuthi ingabudayithisa phela imali ngoba live lonke linje nakhona la eNgwene akwehlukane ukuthi nje lithonsi lelentekile ucale kwasuma umakhelwana bakabukelela bakathi kunahulumende but kusuma umakhelwane kwasuma libandla lakhe emakoto lakhaya leta latombukisa lokuthi lesimo singathiwani naye indlu esembukwami nje mhlonishwa naye one room naye ngileyakho elisondo lathi lisaqhubeka nayo ngekubade kwemandla nalo lento kancane ngaleli kutholile nabanikela abazalwane wasuyefika wena wafike wathi awusenisebentile bekunene wasiyalibambisa lisondvo naku sekufulelwe lamhla wathi abayiqedzele endlu yohlala maketala mayaGininza ahlale kahle la wasothi makoti amakhela yakakhe indlu nebantwana ukuthi bakhone kuphila kahle nabo sasekuthumisa kakhulu leta khamuta lamawele yalo ukuthi uhulumende bekunene noma ngaba nayo imali angeti yakhona kufika konke umuntu ngasikhathi sinye bakhona abatasayela emuva but umango kufuna ukuthi usukume umango ubambisane na uhulumende kuze ukuthi akhona naye uhulumende ukuthi sonke sive sitakale bekunene sasinibonga kakhulu nje ningakuthatheli phaseni kwendile kukhulu kakhulu kuyawuhlala kusemabhukwini emlandvo lokuthi libandla lasukuma kwabakhwaleli kwentako siyabonga kakhulu uMbhele
lomele indlunkulu lokuthi awumnakeni ungalapha nelibandla basukumile sithi nje nabo sebabonga embuko endlunkulu yabo lokuthi indlunkulu yathi lokuthi ihlanyelela okungiko lengaphandle abantu bayibambisile indlunkulu babambisile ingwenyama sasikudumisa kakhulu osibonge nayo ke indlunkulu ukuthi isibambisile mntwa DPM lesive la besiphuma la kuthi sibambe khona sive ngoba bese sithunywe indlunkulu besukuma sive sitobamba kungako nje umsebenzi ophelele lamhla ngoba nesive nendlunkulu bebavele babambisene lokuthi awenteke lo msebenzi sasikudumisa kakhulu ke lokho bekunene sekujabulele kushele tandla lokuthi vele umsebenzi ofike ekugcinene lasasasentele wona mhla Deputy Prime Minister lendlu lendlela enhle ngayo umhlonishwa nalendlela nje leyinkulu ngayo siyakubonga nako lokuthi uvele ube neliso lokuthi ngoba lo mndeni mkhulu uvele uthi abantu abakho abakho endlu ngathi inkulu impela lokwazi lo mndeni vele ukhona ukuhlala wenele kuyasijabulisa kakhulu lokho DPM siyajabula nje kakhulu noma nje kungadliwa lutho la inkwene konje sibonga ukuthi awuthi ngoba kudliwa lutho bese ngeke ngiye enkwene ube solo nje ukhona usesekela ngaso isikhathi lelitabita imali lengetulu kwa 40 million lapha emawelawela kulo msendo lebloho umhlonishwa sacela ukuthi abamane basonzetele umgwaqo nasesiveni batawufaka umgwaqo welitiyela enkundleni bese uyenga uphela lapha etulu lapha besho ukuthi nje lapha zawungena ngelitiyela la bese bayachubeka nabo gravel sebayenta ukuthi abantu bakhona engene emakhaya umhlonishwa siza simbonge uhulumende kuloko ngisinje ngibike mntwa DPM nakuyo indlungule besuthu lokuthi sosibambisile uhulumende ngemgwaqo phela bebahlale ke sebasihaya nyalo kulamalanga ngoba bakhwala bahlala bagatsela ukuthi yini ningayendi kahle nakwala babona ngathi sivuleka sikhala bathi niyababona ke ansi banemanga balutha labantu ayizange ingwenyama seke wacambe manga ingwenyama ngomlomo longacala imanga nasisho lokubuye engwenyameni sinesibinzi ukuthi ingwenyama sesiphenako sisuke sisho lokho nje sithi asibonge nakuye lo muthi wekunene lokuthi sicela ibhola samawelawela mbhele ngithunywa ngini ukuthi sive senkoza sikhona kwewela lapha bese sisho ke njalo ukuthi uthini uhulumende bathi ke labanye latiteladini singabo ukuthi uthini uhulumende kanti nasingasho ukuthi uthini uhulumende batawuvuka kusabatha ke intuthu lohulumende ngibona nje kubhala omunye la athi lo hulumende inkundla zohlulekile vele failed ngabona lokuthi bathi singasho ukuthi wentana uhulumende bentela lokho tothiwa ke intuthu lohulumende but ke thina ngeke siwalahle emandla bhele sabe solo sisho lokuthi uhulumende wentana uhulumende uthini sho nje ke la viki liyana kuhambe kahle silabe sesilafu futhi nebesuthu sesitawubusa lo msento omkhulu ngokwakho kwelibhloko sinje sibonge yona ingwenyama emhlaba lo ukuthi ibe solo sikhuthata lo ukuthi asente siqiniseke ukuthi emaswati yashintsha lempilo yawo aphila ngcono sasimbonge kunene lokuthi nakhuma nge-first world labaningi bangayiboni bathi ayikho into okhulunywa ngayo kodwa la muntu ngibani bekade semawelawela utawungena wengce enkundleni wengce ngelitiyela leto ungena ekhatsi emakhaya kuthi ifem lekhona mntwa DPM ngala kunesive sengwenyama lo mgwaqo wakho wakhelwa lesive semawelawela ukuthi sikhona ukungena kahle emakhaya sishaya amabhosi atandla nje vele amabhodlela kuye kunene lokuthi vele abe neliso abe nenhlitiyo yebantu ukuthi vele basitakale bantu Liphini landvunankulu imphunga Thulisile Dladla selibeka yona inkulumo yalo lebalulekile labongela lomndeni wakaGininza ngekuthi wakhelwe letindlu letimbili kude ube nalo luphahla lekuthi nawo ufihle inhloko ungashushudwa ngemakhata kanye nako kudzindwa timvula ehlobo. Gogo Gininza sicela kukubongela ukuthi emva kweminyaka lengaka kwehle lokwehla ngicabanga ukuthi ngi-2021 mhlonishwa udzilikelwa ngilena indlu le ndlu bekuhlala magodi gogo ahlala kulenye lapha uma ngikhumbula kahle mhlonishwa lisondvo leta lathi awuthi sibhadzabhadze tokhona ukuthi le ndlu mhlo mdzala njalo kube seyimgcoba ingamgcobi nangembala ke umhlonishwa wasibikela ukuthi anaso lona afaka liseyili ngalapha hawu kwafakwa liseyili awusibuye ke ungazi lamaseyili bakathaza kwabanyentanyana la inkweni sibuye ke sikhanze ukuthi likhulu lelikhaya kunebantwana kunamakoti kude babe longasita ukuthi acocococotse akhona ukuthi bahlale kahle
Siyabonga-ke kwekuthi uNkulunkulu asiside sivele sithi uma sesibonile la ekhaya sihamba nabo bantu abami baka-NDMA sakhanza kwekuthi cha lisonto siyabonga niphakamisile la sicela ukuthi sala sicedzela gogo aphume abakahlala khona abuye angene endlini longathi ngcono bese ke magodi nebantwana bakhelwa yabo ngicela kubonga nje ukuthi NDMA yakasho ngokuthi nawe make asewuma ngaloku pho kungetangeta kepha naye wathi utakwenda njengaloku bengicelile. Seliphetha inkulumo yalo liphini landvunankhulu imphunga Thulisile Dladla ladvumisa emakhosi ngakucabangela labo labeswele kutsi bamane babe nalo luphahla lekufihla inhloko lenemehlo njengoba imphunga Dladla ithi loko kwavela kakhulu esibayeni ngesikhatsi ingwenyama ibite sive kuso ngemnyaka wa 2023. Lengicela kukusho kwekuthi emaswati esibayeni achamuka kuto tonke tigodi takangwane bengicala kubona emaswati angaka ehla onke malanga asesibayeni ingwenyama etsite kokhanti fubateni bele emaswati atikhokha silalela lapha ngoba ngaleso sikhathi sonke sisephalamende tinfungo tengwenyama letiphuma etigodzini etinkhundleni bese tisephalamende nathi thine ingwenyama liyasikhomba ngesidladla sayo nasi bese sisephalamende ngathi uma ngilalela letinkhulumo lebetichamuke emaswatini ngathi kusho ukuthi singhulumende siyiphalamende yebo iphalamende ingadi esigodzini sayo kepha kenyalo seyiphelele lonke livela kangwane sakhanza kwekuthi loku hlupheka kuto tonke tigodzi kepha ngekuthi emakhosi ke abekwa ngetulu emafini yathi ingwenyama uma ibeka ndvunankhulu yamchaza lokuthi lo isandlalela kutakwendekani yathi uma seyimbekile yathi nanguke loyo gijima athi nkwe abone lokugijima ukuthi nkwe akusho ukuthi uyagijima nje uthi uma ufika phe sihlahleni ujike ugijima ngekuthi le lapho ufika khona so ufike uyeva lokuthi nangembala emaswati bekakhala nganako so uyajika uthathe emathulusi akho uyosebenta ingeke ke ingwenyama itiphumele yona igijime lonkwe sesithumele sibafana bayo nandvunankhulu angeke akhone ugijima athi nkwe wo onke lamatiko ngilona elitiko lakakhe lanikwe lona kuthi lakakho ke liyokwenda nako leli ke lakatinkhundla nelaka Works nilaka DPM Works imsebenzi emkhulu lefake khasi lemgwaqo sengileli letekulima demfundo cisho onke lamatiko angeke kwakhanzele ehovisini ale kubantu kepha ngalendlela emaswati lakhuluma ngawo wabona ukuthi besingayi kumikisa lekubantu letintfo labakhala ngato bebe kanzi simikisa lekubantu siphume emahovisini siye lekubantu ngabe lokukhala lapha esibayeni akusiko lokungaka
Kulombuthano lo wabongela indlunkulu yasebuseleni lengaphansi kwaChief Mtilankatha kwaba ngumnumzane Madudula Shabangu lo indvuna yemcuba naye wambhele wakhutelona lwandle emakhosini ngalesipho salokwakhela tindlu takaGininza lathi bedivele tisidzingo lesikhulu kulomndeni. Sehluleka nekubonga umhlonishwa DPM umhlonishwa wethu eNkweni lophinze abe induna yetinkundla nelibandla lakhe induna yenkosi angati ukuthi imbube yemhlaba kwavelaphi ukuthi ithi akube nguwe losekela labantu abayo lapha emimangweni wena wekunene sehluleka nekubonga uma siva nekuthi khandla kwakho cishe la kulelive leli la so uhambe lonke wathi lapha nalapho labo bangakafiki bona phepha wena sowufikile. Sibonga nje kulomutse wekunene longetulu lo wabona wase uthi akube ngunangu lotawugijima lapha eveni. Phindze sibonge lokuthi akhombe nanangu loseceleni kwakho sithi thine ulunga leParliament afikele akhonjwe abe ngetulu naye bese so uba induna yetinkundla ahambe naye siyamuva babata kuphi bathi ule sibonga kakhulu bekunene. Senikhulumile labe bakhona nayitolo labe bakhona banikwe lo msebenzi kepha ungathi siyakukabuka lokwalamuhla besiva ukuthi kwentekile kepha hayi kanje nyalo nje nasibuka la siyeva kuyabalwa ukuthi lokhu njengaloku kukhona nalokunye la ungakafiki khona kepha nakhona sekunje. Sibonga kakhulu wena wekunene sisasinibonge lo mfutho leni ucelile bantu labanje bayadzingeka labathi nangabe bathunyiwe bese benda lo msebenzi labathunywe wona bangenti kwabo. Asiliphethe lapho ke mbukeli ihlelo sive siyathuthuka njengoba besikuphathele kwethulwa ngalokusemthethweni kwetindlu letimbili letakhiwela wona umndeni wakaGininza tindlu ke mbukeli letathulwa ngilo liphini landvunankulu imphunga Thulisile Dladla. Siuvile ke mbukeli umlandvo wawo umndeni wakaGininza wekuhlupheka ngako kwakhiwa kweliphahla njengoba sisho ke mbukeli bekungumlandvo njengoba nyalo bakhelwe tindlu letimbili besulwa nato tinyembeti. Asihlangane evikini lelilandzelako mbukeli bewubukela sive siyathuthuka kuso sibuko semaswati eSwatini TV uyakuvalelisa ke nokwazi Phumelele Dlamini usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.